Jopiny kod johale sub-county Ntimaru odak kod luoro kaluore kod monj manyaka sani oseweyo ji ariyo kawaito ngimagi ka ariyo moko to nitiere kod hinyruok mag magina. Jodak onyiso apisa mag arita mondo omi oket okenge mag thiro monj ma kamago ka gidwaro bende ni familia mowito jogegi omi ratiro maggi. Ka ginyiso ich wang' margi, jopiny oseyo apisa mag arita kuom nyiso nyao ka timbe mahundu ahinya to monj ma itimo kod ji mamanre gi bunde medore e gwenge Ntimaru. Koyango monjno, komanda mar obila Ntimaru Kennedy Osando onyiso jopiny mondo omi ochwal ne apisa mag arita ripot manyalo konyogi e mako achije ma osebedo ka roch arita e gwengego mayudre e tong'no. Baada ya kitukio ilibidi tuende tukimbilie tuone ni nani aliyeumia. Kufika kule tukapata jirani yangu amepigwa risasi. So ikabidi tumsaidie. Katika ile harakati ya kumsaidia tukasaidia yeye tukapeleka hospitali. So sisi tunashtumu hiki kituko kilikuwa kibaya sana. Hata kimetunyang'anya vijana yetu. So kile tunaomba tu ni kwamba serikali iingilie niweze kutusaidia. So tungeomba hali ya usalama iangalie jambo hili na ilichukuliwa kwa dharura na ilishughulikia kabisa. Kama intelligence waangalia hao watu walikujaje na kwa nini walikuwa wamevaa lazima full uniform na walikuwa na bunduki. So mtu sasa utaogopa kumhudumia askari wakati amekuja kwako jioni kwa mhudumie. Maana kama watu watakuja katika chinzi hiyo wakitaka huduma leo baadaye wanakupamia. So ina maana hatutahudumia. Hii tutafuatilia. Na hakikisho yangu ni kwamba tutafuatilia na kwa uwezo wa Mungu na kwa uwezo yetu tutawakamata. Hiyo ndio hakikisho na ambao napea wananchi, because uchunguzi tumeanza. Hatujui kiini ya saa ya the whole scenario, lakini tunaitreat kama normal robbery, lakini tutafuatilia na tutafuatilia kabisa tuhakikishe kwamba tumefika mwisho na hao watu wameweza kukamatwa na kustakiwa kulingana na sheria. Katiegruok Masia Institute of Technology odonje winjruok gi tend